Kani gadega Mpcc TV, bat pidang pej yaki kubor baman kasni. Hadirin ba Meghalaya Pradesh Congress Committee kalapan waino ya Pynurlsa Block Congress Committee hapok Nongïalam jong ba Emlyn Stone Kongsti como president hane kasngi kasantorek unailor kani kan hon kalai kendo lang hasulong club banyak keren seni bah lor kani karai jong ka Mpcc klam da kanjok tian lang yaki haswab ken thongno da way part president jong kani ka Block Congress Committee kani kan hon hapok Nongïalam jong ba Emlyn Kongsti hane kasngi kilarai ban net biang sakipaj ba ban pan jing mon khnang ban sim ya karai lakin dang don hak seng kongres ne kene penyesono bat kawai pat kaseng yang desain ke kemudian sekretari jong state di kongres kalau kita rim ke ba ngalai Weng dedicate ban mi khamat nak blok Mpcc ngai hak blok kemudian sekretari jong state nak kami jit bayar kam konsol ai nga barang pendam dengan dia blok kongres dulu nah cũng bây giờ bây giờ kit ya ba parti apa posisi pada state ni nah siam kan ada kajing tombol kebangan mula seban song lang apa ke parti kita nong rip ngam don dau ye dulu nai kolong ngasopsi kolong ba nia rung yam mi apa kong sewan mun ba uwe ban keli ha kata ke natip atarik natip damet bala di sop parti ngasih qualification nai kiong empelin balapang pun balapang yo tengah kedua persen limit meneh tengah orang bulan sang ngam don mentai sum parti yang dia itu penting, berkongres kami dalam berkas. Uai persen. Ini 2% juga assembly jongi mau kita disop kali cop tangi ke parent body ke mahila. Nama gini domini tapi kat baik kalau di kongres di dalam election process. Tapi kalau kongres kita nyinang nek. Ternyata kalau kita saya lama taksi ber kini ki lang ba. Kita panggil pekat perdan lang nampak bahak kami dengan than jongi. Nampak roy kapal nampak bahak kami dengan baik ba. Te nasi megarai baru angut baru ni ubah bisbon tang jem. Persen juga sambil kongres isim sunai karai ba ngiru ngiru menteri langsung. Jadi kada pelongnya ke kongres makan sop ya ke Pynurlsa Block Kongres. Kamti paham lagi kata nama ba thai kim chani Nongïalam jong ba Emlyn Stone Kongsti. Kebangar ngami kemat lang na pokok blok. Yo itu proses selection kabun bagi yut kongres na thai Pynurlsa. Bat mau senram bat ha. Nong stoi. Nai ke job kolong ba, job tang Pynurlsa bat mau senram. Kekumah iskasis. Sawes kasih kibun bah benrul sa nong stoin bah mau cengkut mau senrut mata kolong hang tu hak 20% bak kabril lo yo kun mai election berweb trai ke kapan ikir sol hangi pat kabun tam kan Pynurlsa bat mau senram untuk bro artikin konstitusi la kini kim don su di kongres jadi san minta kongres si Evin lek nga hadu matar nga em kapat rai dah saya lek nama apa competition de hoi ni hap ya bandon hi kajinya buat paj ba tang makai ka rayo kini gibe ki supporter jonga bat kiba dak than Pynurlsa kai ka decision yoki hadin jai kinu lakom ni oro pakin kam yoki yut mahila bat ki pares body tang tanya rai bat sai gele mene piung kanang barok resign tak sih em dai ko resign dai di sop la di sop barok itu la em dai su ki barok ki breve jongi ki bala pun scam nu ne ba Emlyn Stone Kongsti kin dai su ki ko bukan kontra kam su kai ala ci so jana ko we kadar ko ci soram kumpul pala tray baru kata rangkap begini ke Pak Kat juga submiti maka tangga sumber baru kata tahu nama Pak Presiden juga Mpcc sembla dan kata kecil konsol lagi jenis tu jemput di kai ke Pak ulat nama udah pak lek enrollment form udah pak intimate ke city pentip ke city officially nanti pen disop isau di panjang syai kan Presiden lagi dia gitu cam ulat persia nanti kai ba tang nak kadau suyu itu bol UME ni utai udah sop mandi ke parti nanti barok ni benut bah mandi ke parti Kemar wapi ong bawa persun mudrong nak MVP. Kata kubol kata ham saya lagi hangi ke bikin kamdon marah gini keren. Kamdon gini keren. Nai ke ham saya kubol kamdon gini thok tu. Unget yang kubol buat nong thok nong song jorok nong thok. Bang bing dok sih orang kata. Tapi lagi kumno pat apa ben. Sama tangin le supaya bat. Akhirnya kamu pembesaran, bukan lom di kedua Pak Mar kai. Bandi sutu. Kai ka pangin day ban nangan ni sikmat. Ha barok gitu ki. Nongïalam jong ke kunhun jongi haman ki sinong politis. In lek kata hati kata in support kita meeting ha Pynurlsa kan long. Dah hati kata nya rai gitu tununya le. Langin suya song dip Andaman tu ngina ada move ke parti tu dan ingin ya le ingin kontes election kata ka ya kawai pat kam tak dei mentang pala ya rai kini ke disol ke kongres ke dehden ba bajan sing urung nak saka PDF pi ngawatai ke pel bajan sing mau bajan
usumese ya bro mengaruh nama bah ke segmen juga MDC kayak herbat kayak mali tapi Pynurlsa Blok Kongres Komiti kapai tang nandu na pemulum sarum light no tiket menyu nang jeri kan salah de kat bah MDC segmen lang kedem light kilo kan surat kilo kan sidang sing kedem asa Pynurlsa di Pynurlsa Assembly bat saya seorang ru dan nyimla ban musli ya nama katu ka nyimong nyimla ru ubah jasing no tipe kena bodi persatara jema pustun kuno par ulit percaya ba pustun pa kata ka sonjing stu jong ubat beri nei ni kata dengar ka ju hi tambah nei ngar ka pol kampanye bak ni kami yeng kam sem tu ka de men ong ta ni ka kampanye bak udan ka jong ka jingmu atau kan ke jinglek ka kures ba pustun kinan don jikreman ba pustun job biang jakar pra wa kan ka jinghuri ora wa ba pustun kata ka song ka jing start deui tidak mengkeli nak ini nai mangi tu i mentah yang pinong pinong jet kan ba pustun udah nok jet pinong jet lo pinong ong kata mangat tu mangat tu nak mangat simet tu kamu lo nama ka kau nyung balang kata lalu dah ibit babun balang tu dang job lalu ibit babun balang kata saya kamu no tanggal lawe melak no comment nak pi menanda estimate yo pai ba mau pai ba ka choice udah ka jong ka choice